wilayah 20 Вы защитник обороны издали книжку об искусстве военного видео. Bapak Presiden selama Bapak sebagai Menteri Pertahanan menulis buku mengenai kepemimpinan militer. Мы перевели ее на русский язык и издали. Kami menerjemah ke bahasa Rusia dan menerbitkan di Rusia. В коллекции. Untuk koleksi Bapak Presiden. Terima kasih. Garuda, tambang kami. А что она? Это мифическая птица Гаруда. Apa artinya? Garuda adalah lambang dari negara kami. Гаруда является Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.